Tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Hit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo! Kastala Tibiyag! Alwagan nyo tamakaskas na kabarbaro asalasit ka. Nagina day ta. Nakurang 20 mil, ti balor na day ta. Ni ay, talagamot nila ni Ano doon nyo Adda manin ka barbaro ka no asalasit na. Nangipanan na nga ta kadagiti dati asalasit na. Idilaang napalabas a December dagijay. Kabarbaro pa'y no labsam ti agsaog. Anyo day ta sir-siri. Pag di katawa si Kamarlay. Dagiti man agidis-diskarga iti salasit na nang. Di ta magaya mayan dalanay. Un nga ron nanang. Nagpa-i-deliver man gaya man iti kabarbaro asalasit na. Ay ka, adagarot kwartada. Datao. Di pa'y masukatanan tabinukbok asalasit akawayan. Ay naanak ko aya. Aday ta ka madan ako nak. Madi, ti kasta. Narigat no day talagap apal iti biyak ti pada matao ti araramidam. Apay nga min akastaan nanang. Saan nga agpapada na yan ti tao? Anya! Apay nga adda dagiti agsubsobra. Adamot dagiti mangurkurang sila unay. Kas kada tao. Adan tulat tamot Oho, kanon tupay ngay. Awan latam mo kon. Nang rona kat ordinaryo lang nga empleyado ni Bert. Ay tinapatag anak ko. Mangmangan ka iti oras ti pandangan. Awan sakit mo. Kan adda na dayaw at trabaho ti asawam. Makaadal mo't dagiti anak mo. Ulita ka anak ko Surusuruan tayo kumati makontento iti adda ka na tayo. Saan tayo nga almanan ti ba nag-anarigat? Wano imposible ang magunod tayo. Tama di ta. Siyempre, makarit na latamot da tao iti apal nanang. Uray asinumat nga ta. Nang rona no mapanunot mo ti kasasaad mo iti biyag, nga awan latta ti asinsaw. Alaman? Ay kasi tinakunak. Sursuruan tayo ti mga klon iti adda kasasaad tayo. Kan makontento tayo. No kayat mo, Marley. Alaang mo dagitay dati asalaset ko. Ipadawat ko talaga. Kababain mo't Pagbainam ko, mamat. Si kakit di. Aga kaaruba tayo nga rod. Agpaisaw lani? Wan, nalagdapay na dagi jay. Nakita ka nga ron. No kayat mo nga alaan, mga yabak iti mang pagkat, kat yagda di tabalayo. Ultimo dayta pagmulis siya ang pailaan. Si kakit di, mat. Manumot la daytan ngay. Pag mirindaak lang, dagiti tambay di taang. Ay nagyaman aklani. Naimbag pa'y kada kayo. Tinawon nga agpabaro kayo iti alikaman nyo. Ngamda kami. Ay na. An-anusan milatan atay nabukbuk asalasit akawayan. Adalabasit pat masobsobra iti yaw-awat ni Satur. So tigat-gatang ko. Kinapudno na, plano pa iti gumatang iti 45 inches a flat TV min. Ha? Anyan? Saan ka nga agdanag? No makagatang Itit ko kan katay 24 inches a TV mi. Sayang matlaang day jay no di mausar. Kuha. Agpaiso a second hand kan naggapo iti Japan. Wano surplus tay TV mi. Ngam no di mo pampagan, saan nga gon? Ang mga nodan tumatan makunan nila kay mo. No ipadawat mo kada kami dagiti pagpalusan niya. Kababain. Awan kan kuha na dayta, Marley. Maragsakan kiti, ano ited ko kadagiti karoba, ngam ti madadaal mo't lang dita ati mausar. Wow! Baro asalasit. Nangabak sakit di iti loto ni bakat ko Anya ka na nga bak itiluto. Anya abaro ngay bagbagam mo. Uwan mo titi kasla inabak kon itiluto da ita talibre. Marli. Ay na, naawanan ti padawat dagiti kaaruba a pagpalusan da. Saan kan amakatugaw pa'y iti kasta kapintas, Berto. Ah. Ananusan latan tinabukbuk at tugaw akawayan.
Kaya't mo asawan. Gimatang dalani, iti kabarbaro asalasit na. Kat impadawat na kanyak dita. Yak kumaalaan. Tadabain ko. Ang impadeliver na mo't dito balay. Anya kumapay ngay. Narigat mo't ano, agin didi akpaylaan. Tawan mo't nga rod ti may gatang datao. Kasano mo't nga men, kontento mo't latan ti asawak, iti kastoy abiyag. Awan pa'y arapaap na mo't iti biyag. Na. Makasair da kita balikas mo, bakit? Nao, makakadin kanyak. Ay nalakay san asika ti kaumak, ti kasasaad tayo iti biyag. Apay, kastoy kadilatan, aging ga iti agornos dagiti sakata. Ah, kastoy kadilatan, bertaw. Oh, kumusta, pare Bert? Ne, nagbakasyon ka ba't gayam, pare sa tor? Mailiwak matiti pamilya, pare. Ay, una. Nabayag da di na udin a panagawid mo. Iso nga rod. Oh, kumusta ang titrabaho, pare? Ay, kasi tisigod Clerk latay di munisipyo. Pare, kayat mo tiyo masinso. Sumurot ka kanya, kiti panagsublik iji Manila. Narigat mo ti basta pumanaw iti trabaho, pare. Ay sus, ado ti oportunidad iji syudad, pare. Kita na ka. Kompleto ti alikamat. Ada pa'y kutsik. Ken, nagpintas ti naparamit ko abalay may. Oh. Gasat ka nga rod, pare. Ay, wan gayam. Nagpagatangak iti kaldeng, pare. Umalati ko kanto inton malanta, pagsaritaan ta na imbag timbaga. Panunutam mo't anasayaat, pare. Nagkita kami itay kanila kay Mao, Merley. Nagdardaras, ta maladaw ka nun iti trabaho na. Ay, kas jelatan nga inal daw anusan ng tinagbasit asweldo na. Imbagak nga ro, da sumurot kanya kay Manila. Ay, awan sa ti arapaap na nga umasinso. Oh, Merlay. Agmerienda tayo pa. Tanay, mapan kami no madamdama iti San Fernando. Ay ha? Ingam gumatang itay nabayagan nga arapaap ko ang magatang nga appliances. Ay, imbag kayo pa eh. Sana bale, pa-deliver ko matadagos tayo daan at TV mi iti salas no sumangpat kami. Ay, wan! Itid mo langan kadakwada, bakit? Wan tako namat ni Marley, no di mo pampagan tayo TV da, saanin nga ag-on. Aya, sa bagay, kaano lang nga nagatang dayta TV tayo? Kwa, sa to, Lani, kababain pa ano. Ay sus, kakiti a tao. Anya ko mati pagbainam. Saan mo matadaw-dawatan? Da kami mati si Puposo amang tadkan ka? Iswa saan ka nga tadkan pa'y? Marley, anak. Adun sa una yung tinaitadkan ka ni Lanay. Ay, diyak ko maalaan nanang. Ngam pinai-deliver na matin kadag iti babaro. Itay simangpot dagi matang iti kabarbaro kondakkel aflat TV da. Anak, Ay, nagasat unay nila ni nanang. Naginawa ti biyag na. Ngam siyak, ay, bakbakitanak paikit din. Gapo iti kinarigat ti biyag. ay talaga kasta tibiyag, anak ko. Saan tayo nga agpapada iti kasasaad iti biyag? Agam do pa'y kasta, agpapada tayo iti imatang ti apo. Ti kunayo kit day. Pulos nga awan arapaap tay manugang iyo. Ay, saan ka nga agsaw iti kasta, anak? Agyaman ka kit di tanasingpot nga asawa ni Bert. Oho, mayapoy aya day ta. Ni ay, nagloko na ito'y nga ubingan. Ngam adagayam na sa ukankwana ni Sator, nanang. No kayat na, sumurot ka no kankwana ijay syudad. Tay serek na iti kumpanya nga ayan na. Naladaw kamot anagawid. Ur-urayan na kaitay ni Sator, tadan sa ibaganakan ka. Kayat na amamuan ti pangideng mo. Panunutag pa yan na imbag, bakit? Narigat agdardarasudos. Na, anya pa'y ti panunutom dita. Jakto pa'y amo na niya trabaho ti pangisirkan na kanyak. Ay sos, di ka kumanagawid anasapa ta nagsarita kayo. Agpamanilan sa ngaminan no bigat, tada ka no awag tay bus na. Diin to nagbakasyon manan. Kanon tumanan nga eh? Sana bali, bakit? Tanatalgad mo ti trabaho. Natalgad? Kat no agkurang pa'y apara ka dataya. Na, aday ta ka manan ako na. Nabanugak. Mabalin ka di.
Saan tangag subang may papaniti dayta? Ay sus! Talaga kit di akontento kalatan iti kasta ka sa saad maw. Agbuot kan di ta karson maw. Ngam awan latat ti asinsaw. Hay! No mabalin la kumasyak ti sumurutan kat agtrabaho ak ijay. Siya akong ti sumuraw. Anya? Talaga na uma akon iti kastoy aka sa saad bertaw. Nauma akong mawatang! Abay, anya ngamin ti trabaho day di asator aya ijay Manila, takas talatan ti apal ni Merle iti gayam na. Saan ko nga mo, tatang? Tanong kagangay lang nga empleyado, saan nakasta karang ay ti biyagda? Ay malaksid ano adamot sa bali at trabaho na. Gusto kayo, tatang. Sa bali, tiyatap ko kunkuha na. Narigat met ket ti agi papan. Nas nga dalem met adag iti paspasamak anak ka. Ay narigat ti agdardara sudos. Ta mga numairubo ka laang. Dayta ti sana mawatan ni Merle, tatang. Ay ket ilawlawag mo ken ko na Kastama tararamida. Ngam umdas a pagapaan mi dayta. Awan kastay agsarita kayo saya at At tup-tup pelak lang, tatang. Ay, ngam numapunwanak. Oh, Mabugkawak kat ngatan. aging gat kabalam. Liklikam nga agapa kayo anak ka. Narigat ti agasawa nga agapapa. Amok, tatang. Ngam amangan numaybus met ti anos ko. Ay, awan na ilimod kanyang abalayan. Kanayon ko, akasarita ti anak ko. Tajak mo't magustuhan ti aramid na numaminsan. Managapal. Amo madakas ti ibu nga tinalabas a panagapal abalayan. Nang runa no apalam ti adda iti kaarubam. Ay, naimbag ko no adamot nga ron kabailan na. Uray payadda. Awan nasayat nga ibungan na dayta. Gapulang tadi mo kayat ti marimbawan. Uray sad mo nakasapulan. Kayat mo matay nga daken ka. Ay, madia. Saan ko nga ambaw? No apaya nagbalin mo tanakas jay ni Merle. Sipod nagkaruba dakan nila nay. Abalayan. Anya kanong amin ayat ti trabaho ti asawa na iya Manila. Ay, saan ko nga ambaw abalayan? Agam, naglupos da akas laulag ako nada. Anya? Ay, Sa bagay, narigat matkit iti agatap iti maday. Wano dakas iti pada a tao, abalayan. Ang mangan mag, no adda maikaniwas nga arami ti asawa na. Ay ba, si Mang Pagkayam ni Paris sa tur itirabi eh. No ngay mapan katakasanitang. Anya ti baga? Ay kat no lakit din napintas ti trabaho apang isarakan na kan kaigay. Anya nga tano sumurot kan lakay. Kayat mo amaya dayo ak kadagiti duangan nakta? Kastamot ken ka? Idinto ta makitak ti kinaragsak dagiti anak ta. Tunggal Sabado kun Domingo nga dakiti din nayo. Ay, umdas ka di daytan? Agbakasyonak mag... Talaga kit ding awan arapaap mo itibiyag. Amo, Merle, bakit? Narigat tinalayog unay nga arapaap. Nang runa, no amom amarigatan ka amang ragpat. Ay basta, nauma ako ni tikastoy akasasaad tibiyag tayo, Bertaw. Hay, Kanayon kumot nga ibagakan ka. Nga... Ne, anya da dyan? Kasla da nagsardeng alugan dagiti pulis iti batog, Merle, bakit? apay dagita apules. Sa Tornino de la Cruz! Rumorka kat sumuko kalangan na si Tatanlugod! Sana ka sumuko ka na kayo! Sumuko kan! Matiliw dakto lang na may sakto na bangkay! Amen, magsaga na kayo! Saan ka na lumaban sa Tornino? Napalawlawan na kan! Unakmat asa anak ka sumuko! Take cover, man! No! Saan kayong agpaltog? Sumukon ni Sator! Saan? Saan ka sumuko? Get him! Dead or alive! Sir! Fire!
impormasyon nyo. Bakit? Sigud gayam awantad ni Sator iti nagduduma akaso. Kan adapay gayam kagud 2 milyon ang nakatuon iti ulo na. Para iti asino man ang makatiliw kan makaipatuldo iti ayan na. Ay, Diyos ko. Ngam kinaykayat na ti limaban. Ngam ti simmo ko. Nga iso ti nakatayan na. Ay, kaasimot nila na kandagiti na uli lang ang anak da. Ngam naginawan ati biyagda. Sigurado nga ado ti urnong da. Merli. Agbyagda ang naginawa. Nga uray awanan ti ama ti pamilya. Ay, Bert Lakay. Pakawanin na kumaa. Ah, Ikari, rumbang ama kontento ako iti adda kanya. Saan kun nga apalan ti padak a tao, nang runa kadagiti material abanag. ah, Si kapay laeng ti kapatgan, Lakay. Di mi kayat amapukaw ka kadagiti anak mo. agyaman akmet ah. Tanariing kamot lang iti mading arapaap mo. Saan ka ngagdanag? Adda na pintas nga ipadamag ko kun ka, bakit? Anya ngay day ta, Lakay. Manipo din to nung may abulan. Maitalo akon. Kat natural, ngumatumot ti sweldo. Ha? Agpaisaw, Bart? Un bakit? Nagbunga mo't lang ti panagan-anos ko. Kan panagbalin ko anapudno iti trabaho. Ay na, nagsayatan day ta damag, Lakay. Day ta ti regalom kanya. Day ta kadilaan. Kawanon na yun na. I love you. Korne. Ditan tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti sobra a panagapal awan tinasaya at nga ibunga na. Ana itampok dito'y programa tayo ana Paul 1. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Luvimin Aquino Sr. Ken itimat direksyon Teresa Calay. Musika Jonar Ributaso. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag!